امروز جمعه 19 فوریه است و در این روز مبارک به همه شما بینندگان عزیز سلام می‌فرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 10 است و روزی سعید رو برایتان تهنیت میگویم. امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید و با اجازت شما از اون رو میارم به خبرها. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که سال گذشته 271 نفر را با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و افراطگرایی بازداشت کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان امروز ضمن نشست خبری گفت در میان این افراد بیشترشان عضو سازمان اخوان المسلمین، داعش، گروه 24، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند. سازمان‌های حامی حقوق‌بارها اظهارات مقامات تاجیک درباره بازداشت افراد متهم به تروریسم را زیر شبهه برده گفتند مقامات با بهانه مبارزه با افراطگرایی مخالفان خود را تعقیب می‌کنند. به اطلاع وزیر کارهای داخلی سال گذشته 147 نفر عضو سازمان اخوان المسلمین، 39 نفر عضو داعش، 8 نفر عضو گروه 24 و 17 نفر عضو حزب نهضت اسلامی بازداشت شدند. وزیر کارهای داخلی در این باره زیاد توضیح نداد، اما از حادثه های پرسر و صدای بازداشت های اخیر دستگیر شدن دانا نبی ساکن 80 ساله نایه رودکی است که به عضویت در حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی عیبدار میشد. خود او و حزب این اتهامات را رد کرده بودند و سازمان های عمومی حقوق بارها از تاجیکستان طلب کردند که دانا نبی را آزاد کند. قرض خارجی تاجیکستان در سال گذشته 300 میلیون دلار زیاد شده است. نمایندگان وزارت مالیه کشور امروز در نشست خبری گفتند قرض بیرونی تاجیکستان تا اول سال جاری به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است که اون تقریبا به نصف مجموع محصولات داخلی کشور برابر می باشد. چین، بانک جهانی، بانک آسیای رشد و روسیه از قرض‌دهنده‌های اساسی به تاجیکستان به شمار می روند. قبلا مقامات گفته بودند که این قرض‌ها را برای ساختمان راه‌ها و نقب‌ها و بنیاد کارخانه و نیروگاه ها استفاده کردند. امسال نیز حکومت تاجیکستان نیت دارد با مبلغ 453 میلیون دلار قرض خارجی جلب کند. با افزایش قرض خارجی همچنان خراجات بودجه کشور هم برای بازگردانیدن فایز و خود مبلغ قرض سال سال می افزاید. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید که تا حال تنها چین راضی شده است که 42 میلیون دلار قرض خارجی در نزد این کشور با تأخیر برگردانیده شود. ضمناً در سال گذشته حجم مجموع محصولات داخلی در تاجیکستان 82.5 میلیارد سومونی شده. رشد واقعی آن 4.5% شده. از ذوق زاده وزیر تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی امروز گفت که سال گذشته پاندمی کووید 19 در رشد اقتصادی کشور اثرات نامطلوب گذاشته است. از جمله به گفته وی در بازارهای جهانی نرخ یک تن آلومینی اولیه 222 و یک تن پخته 126 و معدن‌های کندنی در مجموع 111 دلار برای یک تن کاهش یافته است. وزیر تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان همچنین گفت که سال گذشته این وزارتخانه در جلب 384 میلیون دلار قرض‌ها به اقتصاد تاجیکستان مساعدت کرده است. و افزود که فعلا مذاکرات تاجیکستان با اتحادیه اروپا برای جلب 70 میلیون دلار قرض امتیازناک ادامه دارد. تاجیکستان نقشه دارد امسال با زیاد شدن آب دریای وخش صادرات برق به افغانستان و ازبکستان را بیشتر کند. در این باره ضمن نشست خبری شرکت برق تاجیک اطلاع داد. شرکت برق تاجیک با شرکت‌های برق رسانی دو کشور در مورد فروش نیروی برق در سال 2021 قرارداد امضا کردند. محمد عمر اساس‌زاده معاون اول رئیس شرکت برق تاجیک میگوید که فعلا افغانستان از تاجیکستان مقدار کمترین برق را میگیرد، اما طبق نقشه از ماه اپریل امسال تا 8 مرتبه بیشتر کردن صادرات برق به این کشور در نظر گرفته شده است. طبق معلومات این مقامدار حال افغانستان هر کیلووات ساعت نیروی برق را از تاجیکستان بر عوض از 3 تا 4.5 سنت خریداری میکند. تصمیم افزودن صادرات برق تاجیک به کشورهای همسایه در حالی است که شروع از کرمای امسال ساکنان تاجیکستان با کمبود برق مواجه شده. از زمستان امسال باشد در دهات کشور رسما لیمیت برق جاری گردید.
достёни кулли тоҷикистон бо нашри баёние гуфт ки ҳукми додгоҳ дар нисбати маҳмурод одинаев муовини раиси ҳизби социал-демократ ва писараш асоснок аст, аммо худи одинаев ва наздиконаш айбномаи мақомотро рад карда онро беасос номиданд. маҳмурод одинаев рӯзи 28 январи имсол бо қарори додгоҳи ноҳияи рӯдакӣ ба 14 соли зиндон маҳкум шуд. додгоҳ ӯро дар авбошӣ ва даъват ба сарнагунии ҳокимият айбдор кард. додгоҳ ҳамчунин ҳабибулло ризоев писари одинаевро 58 000 сомонӣ ҷарима баст. достёни кул рӯзи 18 феврал дар як баёния гуфт ки дар робита ба изҳороти паймони миллии тоҷикистон иттиҳоди мухолифини тоҷик вобаста ба ҳукми зиндони маҳмурод одинаев онро такроран мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дод. достёни мегӯяд маҳмурод одинаев рӯзи 29 октябри соли гузашта ҳамроҳи писар ва ҳамсараш дар назди комиссарияти ҳарбӣ тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда нисбати кормандони комиссарияти ҳарбӣ дашномаҳои қабеҳ дода дар сурати ба хизмати ҳарбӣ бурдани писараш таҳдиди истифодаи зӯрӣ намудааст. додгоҳи олии тоҷикистон ду узви гурӯҳи ҷинояткори замони ҷанги шаҳрвандиро ба 19 соли зиндон маҳкум кардааст. достёни кулли тоҷикистон хабар медиҳад ки маҳкумшудаҳо сокинони ноҳияи нуробод ва узви гурӯҳи абдулло раҳимов мулоқаб бо мулло абдулло буда аз соли 1996 то 2001 дар ҳудуди ин ноҳия ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнинро содир карданд. дар хабарнома омадааст ки соли 1999 яке аз занони маҳаллӣ ба мулло абдулло дар бораи хиёнату бевафоии шавҳараш шикоят мекунад. дар пай мулло абдулло ба латипов ва назаршоев супориш додааст ки шавҳари хиёнаткори занро ҷазо бидиҳанд. онҳо мардро 15 рӯз гаравгон ва зери азобу шиканҷа гирифта барои раҳоӣ аз падараш маблағи калони пулӣ ва молу амвол талаб мекунанд. достёни кул мегӯяд ба ҳамин тартиб ин ду нафар аз рӯи чанд банди қонуни ҷиноӣ аз ҷумла қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ғасбу гаравгон ва бандитизм муҷрим шинохта шуданд. онҳо муҳлати ҷазоро дар зиндони низомаш сангин сипарӣ хоҳанд кард. зоҳиран бо ҳадафи поин бурдани ташаннуш дар равобит бо Эрон, Амрико гуфтааст ки омода аст бо мақомоти Теҳрон барномаи ҳастаи ин кишварро баҳс намояд. ҳамчунон Амрико маҳдудияти ҳаракати дипломатҳои эрониро ки дар қароргоҳи Созмони милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк ифои вазифа мекунанд сабуктар намудааст. дар соли 2018 президенти Амрико Дональд Трамп Эронро бо ташвиқи хушунат дар Ховаримиёна ва кӯшиши тавлиди силоҳи ҳастаӣ муттаҳам карда Амрикоро аз созиши ҳастаи Эрон бо 6 кишвари абарқудрати олам берун кашид. президенти нави Амрико Ҷо Байден ишора кардааст ки агар мақомоти Теҳрон ба иҷрои бандҳои созиши соли 2015 баргардад, Вашингтон ба сабуктар намудани таҳрими ҷумҳурии исломӣ омода хоҳад буд. департаменти давлати Амрико мегӯяд ҳозир аст даъватномаи Иттиҳодияи Аврупоро қабул намуда дар мулоқоте бахшида ба арзёбии созиши ҳастаӣ бо Эрон иштирок варзад. дирӯз мулоқоти вазирони мудофиаи паймони НАТО бидуни қабули қарор дар бораи беруншавии нерӯҳо аз Афғонистон анҷом ёфт. дабири кулли НАТО Йенс Столтенберг гуфт тасмими ниҳоӣ дар бораи беруншавии нерӯҳо гирифта нашуд. маъмурияти президенти Амрико Ҷо Байден созиши Амрико бо Толибонро ки як соли пеш дар Қатар ба имзо расида бар пояи он нерӯҳои байналмилалӣ мустақар дар Афғонистон мебоист то 1 май аз ин кишвар хориҷ мешуданд баррасӣ дорад. тибқи ин созиш Толибон бояд кафолати амниятӣ дода равобит бо гурӯҳҳои шабеҳи Алқоидаро мутаваққиф менамуданд. сарфи назар аз оғози музокироти сулҳ бо ҳукумати афғон мизони хушунат коҳиш наёфтааст ва ба қавли мақомдорони НАТО берун кашидани нерӯҳо боис мешавад ки ошӯбгарон худро пирӯз шуморанд. Столтенберг афзуд ки қарори ниҳоӣ дар мавриди ҳузури нерӯҳои НАТО дар Афғонистон ҳафтаҳои оянда қабул мешавад. ва чун медонам ки бозам саволи аксарияти шумо бинандагони азиз дар бораи роҳу марзу парвозҳо мешавад, бояд гуфт ки то ин лаҳзаҳо дар ин замина ягон хабаре нест ва чун ҳамеша парвозҳои чартерӣ ҳоло идома доранд аз Тоҷикистон ба Русия ва агар хабари тозае шуд мо ҳатман шуморо дар ҷараён мегузорем. шаҳрдории Душанбе мегӯяд бо назардошти афзоиши шумори аҳолӣ ҳудуди шаҳр васеъ карда мешавад, вале ташкили ноҳияи панҷум дар пойтахт дар мадди назар нест. ба гуфтаи Амирхон Қурбонзода, муовини аввали раиси пойтахт, тибқи нақшаи генералӣ аҳолии шаҳри Душанбе дар марҳилаи аввал ба 1,2 миллион ва минбаъд то 2 миллион нафар мерасад. ҳоло ба тавозуни Душанбе гузарондани 7659 гектар заминҳои ноҳияи рӯдакӣ ҷараён дорад ва ин заминҳо байни се ноҳия Мансур, Сино ва Фирдавсӣ тақсим мешаванд.
салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. хуб бинандагони азиз, ҳоло барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 65 дирам таъин кардааст. имрӯз 19 феврал 1000 рубли русӣ 152 сомониву 70 дирам нархгузорӣ шудааст, ки нисбати дирӯз 40 дирам бештар мебошад. ин чанд хабаре буд, ки ман хостам дар ин соат барои шумо бигӯям. хабарҳои бештар дар давоми рӯз тақдими шумо азон мешавад. дар барномаи хабарӣ ёдатон наравад. рӯзи бобарор дошта бошед.